Mame Mao Akwaba Emfa Umbra Ghana Insem TV GH so wafre me Adwoa searching. I want Ghana to listen to the President of the Republic of Ghana, who is super powerful than any chief in Ghana, including Otumfuo. Kelvin, we share video where we are. Ube how powerful. To me, ekuta yewura ose tutu nana. Ebodi ani abo emu ase. Onkwaso nana pia o. Abra NDC by 2013, 2014, 2015. Ghana economy na etete pansam ye ese ye. Ayewura President Mahama edwane kotoa IMF so okopemmoa. Busa won say President Mahama koye IMF fi na IMF fi no. Enye yewura Otumfuo osetutu nana pia o. Ene intervene ye. Ema IMF Ema NDC abayewura President Mahama sika. Ema na ebe so economy na si eye ni yia. Samire sebe Ghana kie na ewui. Abusiafo na tie. Ose Ghana secure $980 million deal from IMF in 2015 following Otumfuo intervention. President Mahama na kasa no. Tie Africa Vitela. So video we are. Na fe die watreme. Yewura President Mahama ni Yewura Otumfuo. Why na wo to me? Abusiafo on 3rd April 2015. Ose the Executive Board of the International Monetary Fund IMF approved a $980 million 3-year extended credit facility for Ghana to support Mahama government medium-term economic reform program. Osa Tuaswa saying what Kelvin tie. Or say the government was facing an economic crisis and the program aimed to restore debt sustainability and macroeconomic stability to foster a return to high growth and job creation while protecting social spending. Afei satie Yewura President Mahama na kasa no anu asem. O say former President John Dramani Mahama satam no a former president ni ato abatia no anu asem no kasa yo. O say however revealed that but for the intervention of the Asantehene Otumfuo ose to the second nana piao, his government would have had difficulty securing the IMF deal. Kelvin us out here. After Otuaswa was saying, explaining, Mr. Mahama said when his government faced a crisis with the economy in 2013-2014, the Asantehene was at hand to rescue the situation. Kelvin one tier. Certain ye, Yewura President John Dramani Mahama or no ankasa na numasem was say the Asantehene was at hand to rescue the situation. Senkenya Yewura Asantimanyi na ura nana piao senkenya wanwa eka Gyimifuo 2013, 2014, 2015 eka Ghana economy no eka tete pansam ye esa ye nana nani mo nyam ene ni tumi ekuta ni ti IMF etie NDC sufre edisika $980 million emma mo NDC emma mo de beso economy nase na asema ba na konfo anochi doctor say omo de omo nade agufam na Yewura Asantehene aka tire so omo mfo omo nade no omo de agufam no enkoye adwuma enje manfo nkwa Kelvin wo so wonti bi da ene ye be se papa ene ye ubewu papa Penyini wo fie no wusa asama ba se amanyofo na ntimi a konfo na che esi na saase so ene wakasa akire omo so omo koye adwuma ene omo tie na supam na omo koye adwuma boni be ne wom Kelvin boni be ne wom memblemu mu NDC penifo ayenhwe han ena wo sole a wuti TV so ena wo toto ayampia na ade ebu pakọ bukọ Yewura nana wo se tutu nana piao nana you too. Penyini wo fia. Kelvin say suspended confirmed TCU. Ama a doctors echo strike. Ama yesi Otumfuo na abeka ama omaba back on TV da. Minister ne aka omonti abaya ka omonti Otumfuo na beka ye ama omaba back into on TV da. Apuaba so papa yo ene. O papa keep so di hino so e dey you. So no so betimi aka ama omako. O papa nya hene.
aboaba wo gyimi ho a yemfi wunti aboa wo de 2028 also ye be ma unsem na okekan ade na blagana beto aba papa blagana na beto aba from NDC na twani amubo abaninwie ade na wo de ho de wo man oman ye nyina ye Ghana problem ni ye 93 na wo ba na wo ye de wo ehhehye dem se kana man wagimi oman ya wo film o ma mi film o papa film o ba na ye de wo tetete onfefo a wo no omu sisu a wo no omu na eboti pe katache film fa mo sole omu nam ko battery obabia na ye de wo tetete se de wo wi ade wo to wo ye be ma wo ba na ye de wo tetete se de wo wi ade wagimi ade ya Otumfuo na aka ama wasia o papa so ye hene ade na wo ma papa enko kama ema omu enko ye adwuma so o papa ye powerful enough sa so wo kan so ma nipa betia na nse wo to onum say eye Central Regional House of Chiefs omu homo papa so omu ye dey o papa o ka bibia nka ehonum na nka omu kromu di nani ye be ma bra ne beto aba 2028 beto aba ne ko gina police station na ko ye police station agent man NDC o kasa gbagbagba when I tell radio so say NDC ba o be extra tips for us hwan dia ma o ma mi kuro papa kuro no hwan wasi anwa one trip ko watimi ase bia kuro infantefo ne na se bi mo gyimie no mu guo no na o kwasi ase wo kan se mo muti o man wi o ti abuchi. Majority is coming from these chiefs. Kelvin Bedu Taylor, Ayeldo Prince, T, Otumfuo, Asantehene, Obekasa nne, na wakasa china. Na wumpo, o Kelvin Taylor, utumi, wa wenya 62 years, wo ko 70 years wonka nyansa sam no kra no wonya kwanja kasa kire Ghana fo so muntiu ena Otumfuo na hindie no ye hihye fesoro ye de ma no ane de boni Otumfuo ya ne say nurse phone doctors akọ strike wo president ne kasa omuntie no na Otumfuo aba na wa be kasa na omutie na omse Otumfuo nti ye be call back to ye ndwumam nka wo ba nka I was so bad Otumfuo ase wo ba ye no I was saying nka wo be hire Otumfuo so wa ya ade wo ba ye na wo so nim nyansa no wo ba ye na wo saying nka wo be do Otumfuo ase say Ghana ye nya pani biti so Otumfuo Asantehene no okasa Ghana 40 okasa iduma ye 40 wonim say doctors ne nurse for co striker wonim enipa ebre ayere for no wonyare da nti wonnim se ne yare sitie wonyare da nti wonnim se ne yare esitie nkofo mu ko strike wo Ghana eyehu eye nurse for any doctors because se doctor no kra wo ho no kra no kohwe ayare for pains omu from na omu ko strike we se president kasa ya omu ntie minister kasa ya omu ntie na minister no better TV su twan trosa no o Ghana fo besi na ebu no nti wo ba ye no be se wo beda Otumfuo ase won ya catch roll several times Kelvin Taylor Otumfuo yaw na ehye omu no ebekun jai emwa hwe Otumfuo wiase ebu no maminka samba akoncho he eye president for abanyina ena ebegina TV so aka kire Ghana fo nyina ne se ye kwa ho ye hiam a Otumfuo ne yesu frɛ no tie Kelvin Taylor sam politicians na wo feel say wo kasa ma bi mu no omo an kasa be ka kire every president in Ghana ebegina simpio so aka kire wiase nyina se Otumfuo ye kwa ho ye hiam a ono ene yesu frɛ no nti Otumfuo kra de obu ama president say president mamba menhia me kan chem say menkasa nkyɛ nurse fo no mamba menhia embe kan chem mi Asantehene say menkasa nkyɛ doctors no monko back Otumfuo this time around odo obu ama president say me ma womba because mo de bia mo ko menhia de bia mo na menhia wa mo kyere mo na mo ko menhia mo kasa ma na Ghana fo ntie a ono mo ko menhia mo ko boko man prusi ni kusase fo ntokwa na obi antumpata obi antumi kwa mo de state nyina akọ security nya akọ na ensiaga man ko menhia this time around Otumfuo say o mamu ma ho ono a be ka kire ne nkwala no ne nanom se monko waka weti Kelvin Taylor wompa Ghana Ghana hiao kwa santimemu untumi nchi Otumfuo de onye
Oye Ghana ni obe kasa ende ene echena. Otumfuo ntwen. Hwe Kelvin tell here aya to unya kwan advise politicians. Partner wudi o machi no. Na won fele mpo se NDC aban. Ye to aba wia ye ni NDC MPP nti o kasa Ghana aban. Kachro NDC aban se ono se no ho chi na ma onko menhia because o ma demonstrate me wiase nyina hu se Otumfuo ye nyame e wasase so because Ghana kwa huye mu a na mpenifo mo kɔto aba na mente mo ase ba nya Otumfuo na esiesie se mo kɔ mo wisika na ma ne ka dompe na mo kɔ bobo se wo World Bank na mo se o mo mfa ama mo a enya menhia na mo kɔ mo ka fa Otumfuo mo odi monim na okachi dia mo pena ama mo eno that time Kelvin tell we hu se eyenumnyam na mo de mo Otumfuo no enumnyam no mo ye den waje Otumfuo enumnyam no mo ye den waje e wo Ghana ene wonti ase akohyepo waje mo de ama na ewie because menti ase say two political party mo beto aba ewie na ntokwa menti mo ase beba na mo beko menhia na Otumfuo besiesie nye enumnyam na mo de ma no Otumfuo otin baby state resources near the mamo politicians would discana manesa we know your quan with him no more World Bank near farm momo Otumfuo na mba friend maneko no akachi dia mamo man pusini kusasin tokwa Kelvin Terati a politicians na na shishe o ma kusa obie no oti e Otumfuo na otena menhia na kusasin man pusi for de ni die no obuo de ma no eno ade no amekasa a president and they come out Otumfuo nka. It is a president na nkasa wo kana asem man ehun say e mention obetumi aboa no a one de oba do Otumfuo ase. In fact, me minka asem check Kelvin ekobeditera. His Excellency John Dramani Mahama and e be na TV so ka kire Ghana fo nyina say. Eye then atamos a wonya ne baby ko nyame fa ne crency. Abra all pointed President Mahama say o meye flag bearer man. Send a be omoba abema or baba vice president no. President Mama on one enum true or say on ye. Or say omuko to be nimtie Kelvin Teleti omuko to be nim or so on ye. A Otumfuo na asem good name of friend no say kanko. Kaji position no see statement that Mahama kan or say Otumfuo asuma obeside na wonko. Enenne wabaye president awo Adofo John Dramani Mahama wagu menimu ase o Dramani Mahama wagu menimu ase wa meye me fere eye meniwo se meka se wo ye me nua be ma wo free sirem enkrofo ekeka se cap no eye awo numu no bibi wom enkrofo okeka o se cap na eye awo numu no bibi wom na mimpese mejiedi na nia Kelvin Taylor eye no ama mi ya jiedi anase majiedi se wo agana fo edi omani ato so ato aba ma o se brabe ye adwuma no wo te ho na wo num ti ena Kelvin Taylor shemra ma o kire wo nia wonye ni nia menye hey such an incompetent president. Urade nyame. Muma yenkotie mra. To understand, we need to get to the bottom of this matter before you go on pension, or else through this matter you will be forced to retire. Bam. Kakum yajini kokuo enum. Kokuo no atu nenum. Osi IGP obe force to resign. Wanu asori demu kura na wote America no. Wanu bele na wote America no. Wasi wo IGP obe force to resign. Obia to me nka hwe. Na se hiafo mati social media. Na se wo mo be ka no kra. Eno omo na IGP utumu omo won. Ah? Omo na utumi omo. The skeleton is in your cupboard. Go and search it. Go and search for that skeleton. Na munyai se mu oppress Ghanaians. Munyai se mu oppress Ghanaians. Mu oppress the poor